Mama, you are hot. Like a heat, Like a heat. like a bomb. Like a bomb. Yo, Maui. Ke hweditše inbox ne kgapela re thuše ba reng your videos with Rosa are always on point. Energy Maele, please next time discuss the issue of marrying a breadwinner. It causes conflicts in a lot of marriages due to the pressures a husband has from family, black tax, and the wife not feeling like she's not a priority in her marriage. Monne o santse ra kwešiše gore o representa two parties a kere mosadi le ba gagabo a kere ke ka mokgwa nna ke e bonaga a kere mang le mang a itseso a kere mosadi o tloga se ne bothata le ga tete a se thata ba gago le ga tee monna a lead ya re mmone leadership ya gago re jwang o se ka tse go lwa re la ba gageno a re ke black tax wena o thomo o nyala a kere o ya gago o santse gore le thuto o toroa di-budgete o ka se re kwa gageno go sene le selo wa napa go ba tlogela kere ka gobane a kere matho mongwe ba tlo ba itše motho o ba se gona mosadi e wa thoma bereka o le mošimanyana o sa tšeo graduata motlho mo bo for the market after matric gore maybe gana mongwe go toropa out gana tša fo go atla kere ba thoma ba lebelela wene ke mokana le rena ba ka gae re santse re thuta gore motho ga a nyetše o santse a hlokomele motse wa gagwe go tshwana le rena ka mokgwa re be re kgatlhega go tata gore na re hlokomela jwale gore le gone ge mogola rena lesogana a nyetše a hlokomela mosadi a gore na re ka kwa bohloko especially financially re ka se yena a bone gore attention o tlo divide bjang gore batho ba fa attention bjang a ba kgotsofatše ka moka mara bjale a kere ba fela ba re monna a le banya ba banyadiša ba re monna o tla tlogela la gabo a go maralana le mosadi ya gagwe mo lokolleng a go maralane nae ke moka monna o tshwanetse gore a dithute go tseba gore ka ga gagwe dijo o reka jwang dilonyana tša mohuta o patela jwang ye šalagonyana e nkana trayonyanga thaselainyana a ya fe mmagwe kere dikgae tše di tsona tše dingwe go le bana di folata botata go bana bawe ba se ka leka mohlolong ga thuša o thušitše ngwane wa batho a ka se ka tšwatswang ba branch tše 2050 latang botata go bana go ba sasa re sasa re le mokwe a ra lebelela motho re mang a tla re ye bothata jo bogologolo go lebile tle go e se mmagolo sogana ka re gantšhi a o šala o fitlha letlheng la gore wa nyala kgotse le gore mmago šetšago la social ground a kere thatele ke ntšhi ka kudu mogekola ka diphidiša bothata ke kgarebetše a re faceng nnete a kere motho fo o ima ka thokwa nnoše ka phatlho tša gagwe go se ne le bothata ga boa ke jale ke ntshesere ke nkgokolo ke ka responsibility ya gaetšedi and gaetšedi le ena o imišitše kua a kere bothata re bona rena yei go tshwenya go tshwenya rena re santse o ba le understanding ya gore ngwana ge tata go a tšhabile o te poto o jare o tleme tukutheke o te potse gore ngwane ke tlo tlhokomelela ena ge buti ya gago tšatši leng a tsenya letsogo a se gore ba re o re ke ribalo ke maikarabelo a ka wa go thuša wa bona gore a ba sesimong ka re o akile ke makolle ana tšatšana le o thwetša kere ka moto o molela matlho mmago motho yena o mmone o thaba ka kutse go ngwana gago e ba le mosadi kotse go ba kgwetse e le ba le basadi jela le gore mohlomong ga go nyake wene a go ne mosadi ya go sa nyake ngwana gaga a dikgweletša partnera ga e le gore to gola nayo bothata ka kudu bothata ko gore nako ngwe bothata bo ba ge lona kwene mang motswadi o tshwenya mo yena o tshwenya mo gore wene kwene mang wa e bona maybe ke nna re file go gola magolo mante a se kae ba a le mamašimo ka terekele ngana ba re tsebela mašwana go tloga gale gore wa ba tlogolotšaga mante yo tlo tetsoša ka ngwana ka makgola bana e sala fo le maekere ka e tee go tloga gale
wa e bona ke Ke bona. ai sala a re ya sanka jalo okay ye re lebeletse monna ge e le gore o nyala le breadwinner so ge ba nyala breadwinner mosadi e le yena breadwinner a go be le di-challenges gona ya ria go tlo yana mosadi o ba dirang ka kwa gae ko right fara ke re gare ga marriage wene o provide nna ke ba help gore wene tšeo o re providela go tsona ga di ka hlaya nna ke santse o tsenya letsoga kere without ebile bana ba hlo ba bona ke taba jaaka le wene ka morenga kere a re tlatse lešata mmago wene ke rekile a ke re wa bana go gomile mo awa ke rekile disukiri le dinyenyana le maupi ka botseng ka re go shotha di-green pepper le di-spice ka ke ile di reka re fotloga ka bobedi go tshwana le gana molebo a bule go reka maupi a la makoto ke se ka tlatša lešata nkana ka go šia ke na ke sepela le bana ke tsana ke ba laetsara tsa rekeng go kgwarinya nna mo swipa nna mara jatši le la be re ile re le ka moka a go ile reka nra ka moka bana ba re batswadi ba ile mara go re tla phate yaka ke kotsolo re o swaregile mara ke sa sa ga ke re for ya go sana le ka mehleng bana ba se ka bona le karate o ka inanna go sana ja dilo le go fella ke mmereko ga go le bana sa le banyane ba sa tšwa ba kwishisha re fo ba re tata go no tswile pension mara ke tsa re ba go rakile ra ba tswile pension aowa re tlo fela re toropo re ile go gwarenya ya pension a ke re ke tlo go fa tšhalete re tlo ya mmogo re mmogo a go ne one side re tlo ya mmogo ka ranka gone ya tšhalete ba inyatsing a o tshwanne anta ke tlo go rekela a o tshwanne masokisi ke tlo ke gana ya gore ko go ne tšhalete so aowa lena le tshepiša wa e bona ya mosadi iri a bjang a kere le yena o tlo re a šadišitše 25 ranta a nkana a raga mmane ya parafene šekwe a o nyala ke ka gagago ke lapa le tekeme le mola mohlakane ja sekatla a ba tlo kgopela go se selo efolo ra re ne selo a go ne selo tlo tšela swana nto kgo ya go fa batswadi se ka ba ka lesate ka le teng o ne ye batswadi ke ne ye batswadi ka moka ba tlo go kgopela ke se ka ra go e tla ba ga geno ka ba thomile ba tlo ntsedikiša wa e bana e ba bjang a kere bothata bo thomagana mo breadwinner e tlogo se ne ye bothata kore na yena o tlo re at these two parties a di representang gore di feleletse di kwana jwang monna o feleletša o tsa ba tshwenya ka banna ba tshefala ke kgatha dirope ka kudu ae kwa go tsefa nka o senya ba ba bo maina ba useless ba re kwa mosajing gape a re nyarela se go fotla matlakala mosadi a ga re lebelela matlakala le šia etla ka ro re ya ke ra ba khurumetse kobo ore ba useless a ba re selo gore like le wene mosadi o se ka senya ba ga geno maina go ne nako o tlo go kwata ba go kwatišitše o tlo šaralana monna ga kere sa senye batho maina ya kwala mma a ba fologa mohlare batswadi ba rena ba bohlokwa go ne black tax mo ebile a o gapeletše ge felo wa thuša wa bona a sa go le paywa wena ke bothata jo bogolo santse fo bona gore ba se ka go bolaya ke tlala go thušang a go ya bolaya ke tlala o tlo gotse le reka dikobo le diapeša mabokisi nka be ba apere mmago a bolele nka bo mo reketše kobe a sa phela a re motho a te ka moge ka moka bothata ko go sa kwešišane and a go ne motho a tlo gogola a ra bere ka gola a tšea karata ene ya motho e mongwe ke abuse o tlo go sherela mo go kgonegago le wene o se ka ba le di-high demands mola o fepša a o dutse o le so o se ne selo ao fo tsa re tlo go nea di-basic colocate brachameno dibaselapi bupi mošebo makhura go tlola se ka duma di-ice cream nne boale male kere e se go fepša wa fepša kere mo a di katla ke christmas a o fepša kore o se kwa kgwetša o ba le di-high hopes o nagana ba tlo go tšea ba boše montana wanteng bothata bo tsogagana ba ga di-high demand motho o fo se kgotsofalele se one gore go le ka gore mpa gagwe e tlale ka nako a se maikarabela gore na ja kore motho o ne e batswadi ba paletse jwa lone gore o take a be nnete tshwenya ka gore ya baba a se ngwana a gago motho
ngwaneno yeso ba ba ke pelo o nya ko motlogela swere ke tlala bothata ko gore bjalo shuwa kgetholla o nyaka di steak re tla re ka dilana tša gabotse tša go affordega tša go goga kgwedi ka sena a re ba je masepa ae ke go kwele mago ye khwile go breadwinner o santse ra a bone gore o dira gore batho ba ba kwešiše gore yena o ba hloka ka moka batho ba a go ne ba re go less important ye o mo ae ka kwa ka lapeng la gago le very lapa la gago ke priority ya go ya mathomo ba kho ba important jwalo a tsale re tlola ka priority re fetšamo o lokile ba